Parker. Mi dwyllodd o Jordan Cotterill. Noah Edwards. Edwards yn cael rhwydd hyn i gario'r bel. Edwards yn dal I fynd. O, hwn yn rediad da gan Noah Edwards. Bron a roed y tîm cartre ar y blaen. Mi gymodd I gyffyrddiad oddi ar Joshua Gould. O mi agorodd am ddiffyn y Barri fel y môr coch y fanna. Tibbets. Ar cliriad. Jones I fyny amdani hi. Bradley. Allo gadw'r bel ar dir y chwarae. Disgyn I Sean Bradley, wan ta Bradley. Allo gael I groesiad I fewn. Bradley. Dal I fynd, o gwaith da gan Sean Bradley. Bradley ar ergyd o! Yn fflachio ar draws wyneb y gol. A mae Sean Bradley yn gwybod. Mi oedd hwnna'n gyfle eiraid I reid y cofis ar y blaen. Cooper. Syth at Thomas dan bwysau gan Mike Hayes. Wan dyma Hayes. Hayes yn troi heibio I Cooper yn cael ei lorio. Cic rydd. Mae yna Cerdyn. Be di lliw y Cerdyn? Cerdyn Melyn. Cerdyn coch. Ail Cerdyn Melyn. A mae'r Barri I lawr I 10 dyn. Darren Thomas. Ar gig Gornel, Gareth Edwards I fewn amdani hi, mae yna I Hayes y gwiriad, mae'n ôl at Edwards, Gareth Edwards, cyfle clir i'r capten. O, fe ddylia fo, wedi taro'r targed a roi Caernarfon ar y blaen y fanna, a mae o'n gwybod hynny. Da ni hanner ffordd drwy'r ail hanner, mae David Cotterill yn mynd amdani, ac yn taro'r trawst. Mor anffodus, David Cotterill. Y bel yn taro trawst, yn taro cefn Josh Tibbets ac yn mynd allan am gig Gornel. Da ni mewn i'r 10 munud ola. Darren Thomas yn edrych am Gareth Edwards, mae'n disgyn I Jack Kenny, mae dal yna I Caernarfon I Kenny! Ar eilydd! Jack Kenny yn rhoi Caernarfon ar y blaen yn erbyn y 10 dyn sydd I amddiffyn mor lew. Llai na 10 munud yn weddill. Jack Kenny! A'i gol gynta I Caernarfon. Dyma Noah Edwards bel I gyfeiriad Mike Hayes Cummings. Darren Thomas. Mike Hayes ar I holi. Cummings yn llithro. Hayes yn dal I fynd. Dyma Darren Thomas. Mae yna 3 yn y canol yn disgwyl amdani. Darren Thomas yn sgwar at Sam Jones. Jones! Na chi gol gampus gan Sam Jones. Yr ail eilydd I sgorio I Caernarfon a siawns. Mae dyna'r triphwynt i'r Canaries. Blaen troed, I gefn y rwyd. Dim gobaith I Gould y golwr. Crisis? Pa crisis? Ie, da ni wedi dweud, mae'r wythnos mewn pêl-droed, mae'n newid bob peth yn tydi. Di cael gêm dda yn y wythnos ac eto heddiw yn ebyn tîm da sy'n gwneud yn dda yn y gynraedd. So, da ni gwybod da ni'n wedi gwneud hwnna ac hapus iawn yn ennill y gêm. Up until the sending off, we were the better team. I thought for 60 odd minutes I was really pleased today with our performance. I think we've had some good opportunities that maybe we should do better from. Strange game football, and then the sending off has changed the game. I don't think the ref's got much of a choice, if I'm being honest with you. So that's when you just gotta take, if you like. But then we've conceded, really sloppy goal. I've just watched it back now, and you think to yourself, okay, keep showing what you're doing, or keep doing what you're doing, keep showing your quality. Something will come maybe on a counter or maybe through some build-up, etc. And then we concede, a really poor goal, and disappointed to go home with nothing, if I'm being honest. Be sydd I newid? Da chi di troi'r gornel, be di'r gwahaniaeth? Dwi'n meddwl da ni wedi troi'r gornel a ni gael gêm sal ar teledu, a dwi'n meddwl bod pawb yn panicio. Da ni jyst I cymryd y cyfleuon ni, mae gen I llai o sgwad rwan o 300, sydd Andy Morrison dwi'n meddwl yn dweud, lawr I 18, so da ni lot fwy dyn rwan. Da ni heb di gael pre-season I edrych ar y chwaraewyr ac da ni'n hapus o beth sydd gan ni rwan ac mae di dod yn lot fwy dyn yn y dressroom yma. Brief setback though with the recent form you've been on. Yeah, listen, we haven't been playing bad, some of the results have gone against us, but that's football, that's sport, but we haven't been playing bad at all. On Saturday we were very, very good for long periods, and then today we've been very good. So, the best thing about football is you've got a chance to put it right now on Wednesday night against Haverfordwest, and we're going to a busy run of fixtures then, so Wednesday, Saturday, Tuesday, Saturday is an exciting time for us, and it can't come quick enough.